Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pin yo kloy ki kubor na ke jela. Hadin ki jingyo bat jong ka Sengkhasi Students Union ya kumba khandai pongut ki bar jela ki ba klem kot klemsla bat ki biyo rung lat lan cha ka jela kinong ilam ka KSU hapo ka jingelam usamla Leicester nongbet menta ka sngi kla hirsha infiltration check gate haberni hat nakabenta banwa jingtip na ki officer halo ka jinglat lan biyo rung bat mi ki bar jela kumban chupen kan ma ba kinong ilam ka KSU umsning circle haka khat artri ki layo ban bat hadu khandai phongut ki bar jela na ki artli ki boss ki blarung be an chaka jela klem ki kot kisla ki babiang haka ba ki lakno ru ba ki haban siu saw haja tingka ban lat na infiltration check gate habarni hat kabla penlongi ki dukhat ka KSU ban bat bitar badai halor kate ka nong rem ba ki lalet ban hiar menta kasngi banyak kendu bat ki officer badai pej habakran chikilat pathai kubor na kaliang usamna Leicester nongbet president ko umsning circle Uloong bakum ka seng kalalet banyak kendu ya ki officer badai pet ya kani ke infiltration gate habarni hat haka balalap baka dawi ke de ke jingtuko ka sarkar jela bakam shimla pentri kam ya ki an balap perking ya karung kami ki bar jela ki bawan trai bella nadu ke interstate migrants workmen regulations of employment and conditions of service act 2011 Kamiglay Residents Safety and Security Act MRSSA hakaba nakaliang kipulit infiltration kishu talasi tangi ki epic bat ki Aadhaar card. Uloong rupa wat ka facilitation center ne ke entry point ke belabu ha umling kamshim latri kamshu hadu mentah re kate ke balah shulong tang ka screening center hakaba yade bagacing pang COVID-19. Nre nadu balakut kate ke khlam kate ke jaka ke balah snakar pang ha umling ru kalakala ying ja bat kamshim latri kamshu. Seng hadin ka jeng lap ka jeng yo ban bat nakapor chakapor ya ki bar jela ki bawan rong sone kari ka be jomi klem kano karakot kasla bat ka badang sudap lapshan ka badai hau khat artrik ubnai leber badai menchusui aliang ka ki isu kadang sio bat kumba khandai pungut ki bar jela ki bakam kot kamsla ki ba wan ban ki badan jumut ban lekrai chatai support Jantia Hills hadin ka jingyo lap hadin ka jingyo bat yang kaseng kila penpai yaki bat hadin kata menta kasi kaseng kila shim sundan ka senjam banwan hamni hapo anti infiltration check gate yang ka sartar jela bat markmat kaseng kila lap ya ka jindoko ya ka rukum trikam hakaba nuksa ibarat ba hangni hapo check gate nakaliang ka sarkar jela nakaliang ka department tang ban penbiang ya iwe ikali ru amla amdan kali syubuk menta nuksa ala raja ba pet kita ki bar jela ki bawan indek dek ein bek dakjat te kani kalong kan kapan pa ka jung deko rekam ka sebab palat jong ka sarkar jela bat kindiat ru hadin ka jeng ya kran bat in charge jong kane ka infiltration check gate nyelap ba Akibar jela haba kitalasi bitang bagi epic bat ipan kad. Amdan kanono kaan ke bante perking yaki. Nuksa
Hausnam ajak harway keladon kan ka Workman Act Henry terekam arajar kan reu la terekam ya ka MRSSA i bahkan terekam hangno ru au arajar kendai la shna ya ka by road by lane ka banginong man terekam ya ka MRSSA Henry ngi sutu hadin ka jingwan jong covid la khang no ya ka jing talasi Henry minta covid ulaja ka MRSSA ru kalaja tekane kadai ka perwo ka basyai sarkar jela ba lada kimla ban bu breu hakine ki chaget jong ka sarkar jela amar ku bangitip menta hangneru dan tangkumba khatwengot nak menta ap saw kenta kasyam jenge ba yakine ki badan hangne yakane kadai ka perwo ka basyai sarkar jela ba lada kimla ban bu breu ada kim dan breu pentep syangi ka isu kan bu breu nak menta ban pendap ki kamram baka sarkar jela kadai ban le